Image TV ming tabir sing utam kuma narem tramlok sebolena kurum jari loinana ngasigi malu pauda Lok Sabha ke MP amadi North East in Charge Summit Patra ngasi Imphalat thonglabra matung Sosampur satuna MLA Ungjangin Walte amadi MLA khokde unakre Legal Education Program among ngasi Thawal District Court Complex da pangthokre Integrated Teachers Education Program imatangda workshop pangthokre Loinana Numit Marini Satagaba State Level Annual SNA Sports and Cultural Meet 2025 ngasidagi haudokre Hauzik mapung lebo Paulo Virasi Lusingba ma khanba ngamdabana maram oiraga state asida president rule thamlakpa sei thahum Parakpaga Loinana BJP amadi Sadminariba Wakalun Manava political parties singi MLA Singh Punsindona Anobu Lusingba Ama Kanduna Lenga Sem Nava Wakalun Sungshin Narkiba Adu Mapung Parbayan Lady Nixing Bay Matam Kara Tongan Ba Hiram Singh Maram Oiduna Delhi Yauna India State Singda Lainarkiba MLA Singh Nasi Impalda Hanrak Pagalina Anova Lusingba Kanduna Lengax Sem Nava Impalgi Hotel Amada Mipam Pangtok Nava Torang Taukre Mipamaduda Saru Yanana Vidam da Daily Leramba MLA Kerding Alang Guwahati da Tunglar Bagalona Assam Chief Minister Hemant Kumar Biswas Sarmaga Narang Vidang Unaduna Watanaki Hairi Nakalamuramda BJP Amadi Sadminariba Wakalon Manaba Political Party Singh Gi MLA Singh Punsinduna Ngasi Impalda Lengak Sem Nava Mipam Pangtok Nava Torang Tore Haiba Gi Pau Pangbadagi MLA Singh Adugi Wakalon Kangdok Naba Amadi Poram Yanaba Manipuri Political Gi Madi Makong Munna Kanglaba Lok Sabha ke MP Su Oiba North East Ki Insars Summit Patra Su Ngasi Ayuk Pung Nipan Makhairum Tarakpu Matamda Indigo Flight Ta Impalda Tunglakri Mang Impal Ki Bitikansi Airport Tunglabada BJP Manipur Pradesh Ki General Secretary K. Seth Kumar Yauna Party Ki Officials Singna Halauk Tayamna OK Adumay Nama Summit Patra Airport Ki Sosampur Tamna Helicopter the Satke Sosampur Tungbaga Summit Patrana Hawk Sahi 2023 Ki May Humdagi Hauna Tokiba Kangluki Irangadugi Hek Nonganba May Marida Impal Ki Rimsrota Miami Mob Amadagi Yamna Tin Soktana Matam Sangna Delhi the Layanguna Hanak Halakiba Talon Kendragi BJP Ki MLA Ungjangin Walte Unaki Makatana Sosampur MLA Khokte Amasung Zongi Students Federation Lusingba Singa Unaki Mayamgi Mob Atuda Tamtin Sopodagi MLA Walte Hosi Hawat Kahat Pangamdana will share the Pamlagalibani Summit Patrana MLA Ungjangin Walte Gi Residence Satuna MLA Sigi Hosik Oriba Haksang Piu Matang Hanki Bagalana MLA Ungjangin Walte Amasung MLA M Khokte Aniga closed door da Lanai when state Asigi Hosik Oriba political scenario Asigi Matang da Kupna Wari Shanaki Hairi Concert Aduga Madi Lenana Zomi Students Federation Gi Makai Desu Summit Patrada Memorandum of Summit Toki Kukizo Council Amasung Zomi Council Gi Lusingba Singasu Mipam Zatagi Summit Patragi Concert Adugi Matang da Pamusing Hankiba Amada Mak Concert Asi and officially Haiba Natana Atay Kamen Amata Pikide Summit Patragi Impal Concert Asi State Asida President Rul Tamkramatunda Ihan Hanmani Labda Masigi minority singna namna taba singi assembly constituency kun gimanung da trama phau badi lakadar election nasida congress na mai pakani haina AICC gi national coordinator minority department amade manipur gi insers Rajesh Kumar Sethi na phongdokri ngasi BT road congress bhavan da pangthokiba pawi mifam amada mahang hai AICC gi minority department gi national chairman oibitan natana Rajesh Sabha gi MP su oiba Imran Pratap Garhi ga Paugi Pautak Matung ina Manipur da Laktuna Hausi Husik Oiriba Manipur gi film Asing Khana Nainaba Amadi Lakadariba 2027 gi election Asida state Asigi minority Singna Namna Kundaba Assembly Constituency Singda Congress Party gi Mapangal Hena Kankanabagi Damakta Lakpani Mamang Thagi Tari Kuntra Dagi Hauna Manipur da Laktuna State Executive Meeting Pangtok Pada Natana minority Singna Namna Kundaba Mapam Singda meeting sing Pangthokpa Haure Masida Natana Lamda Masida Ngasi Powda Sahi Ani Subna Mai Saktuna Lairiba Asida Santi Purakpagi Mahot President Rule Thamjinduna Ngasi Powda Singtam Sangnaba Yadaba Pimam Amada Ngasi Sulaheli Marak Asida Pahalgam gi Thodok Thokraba Matung
मपान लमदा लेबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना इंडिया दा खुदकता हलक्खरबसु मफम अदुदा सत्तना चतुना येक्सिलुबगी महूत बिहार दा चतुना इलेक्शन रैली दा ओइना सरुक याखी मिसी मिना थोक्तुना अवाब तारबसिंग येंसिनबा चत्रबसु भोट की मतम लाकलबा मतम ददी मणिपुर ओइरबसु अतै लम ओइरबसु चटली असिगुम्बा थोंग असि कयाम कुइना येंगदुना लैखिगनी मतम कयागी ममांगदगी मियामना पामनदुना लाकलबा कास्ट सेंसस पु कांग्रेस पार्टी की दुसिंगबा ओइरिबा राहुल गांधी ना होनदुना अयाब अमा पिरकपगिदमकसु मांगना थागतपा फोंगदोके। जब तक ये नहीं होता है तो चुनाव हमको लगता है बहुत ही नजदीक पहले भी हो सकता है, और अगर पहले हो गया तो तैयारी तो हमको अभी से करनी पड़ेगी। इसीलिए इसी संदर्भ में हम यहाँ आज 5-6 दिन से घूम रहे हैं। कल मेरी वापसी है, कल मैं वापस चला जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी का मन भी है कि वो मणिपुर आने का सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी वो मणिपुर आके हम सबको मिलेंगे, यहाँ की जनता से मिलेंगे और अपना एक अच्छा संदेश देंगे। बीजेपी के एमएलए मरक्ता ग्रुप खाइदोकनदुना पुनसिनबा ngamdaba si laibak thibani manipur miyam gi awaba si uduna magi oiba nungainedaba kaya thadoknaduna amatoina punchinduna lega ama seminar si haina Garau assembly constituency gi MLA Lorem Brameswara phongdokre wafam singa si kyamgei gi tongan ba laikai ahumda maira sang ahum sangaba gi thorong amada magna phongdokhibani magna makha taduna state asida hojik leiba president rule asi thahum hena थम्बगी वाफम लेबना अथुब मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमरकद्रा हाइबगी थाजब लई अदुबु लाइबक थीबदी स्टेट असगी बीजेपी के एमएलए सिंह असिना ग्रुप खाइदोक्तुना पुसिनबा यादना लेबा असिना सरकार अमा सेमबा ngamdabani मणिपुर म्याम की अवाबसी उदुना मागी नुगाइनदब कया थादोकनदुना तुंगी अमदी मणिपुर की खंदुना अमतो ओइना पुनसिनदुना म्याम की ओइबा लेंगाक अमा सेमिनारसी अमदी हंदक इकुई कुइद्रिंगै ममांगदा एमएलए कुलुमदोय लैबगी मनुंगदा कुलमाथोयना खुयेक पिदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा पिसिनखिबा लैरे एमएलए तरेट अमसु वारी सानरी करिगुंबा सेंट्रलना गवर्नमेंट अमा सेमरक्तबा तारबसु चलिबा मे था असिगी मनुंगदा स्टेट असिगी गवर्नर दा क्लेम तौनबा अहिनुंथिल नाइदना सेम सारी हाइखिबा लोइनना क्यामगै खुनगे अकोइबदा सेंबदलक्कदबा लंबी थोंग अमदी साखोत थौरांगी वाफम कयासु महागना फोंगदोखि अमरोमदा पीस एंड इंटीग्रिटी कमिटी क्यामगई की कन्वेनर सिंखाम मेगाचंद्र हाइखिबदा काश्मीर की पहलगाम की टेरर अटैक की मतुंग इंडिया लेंगाकना पाकिस्तानी अमदी बांग्लादेशी सिंह खंडोक्तुना तथोखिनबगी पाइखलकलिबा खोंथांग असिदा मणिपुरदा टेरर अटैक चथरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंह असिसबुसु यावना तथोकपियु अमदी इंडिया लेंगाकना मैतै अमदी कुकी अनिगी मरक्ता वारी साननब सिलिबा असिदा NRC द यावबा कट ऑफ ईयर की मतुंग इना कुकी CSO सिंह दा यावरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंह असि लौथोखिगदबनी हाइना फोंदोखे एवन होम मिनिस्टर अमदी PPM द बिसम द कोई कुनगा माथोन साइन द सेमबदी कुलुम दोइने अदो कोई गवर्नमेंट ऑफ सेमबद MLA हुमफु लेबसिदा कोई अमल लेगिदे कुनसा दा गावे अदो तरेतो ओइ सानरी अदो सानबो अदुमा करिगुम सेंटर सेमक्तगसो कोई मसेन पुलगा अदगी मिया थाजदी गवर्नर क्लेम तौजन हाइना को कनदी हिंगदन नाइदना दुम कोई MLA सिंग मक मखेना मैम दो तासिनबा बोट पार्टी साइड की MLA साइड कोनरी करिगुम सोरा विलेज अथॉरिटी सोरा सिंधुना हंदक कोसेमना कंडक्ट तौदुना पांगथोखिबा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 की सोरा अमदी फुनरैदगी साइंस स्ट्रीम दा पोजीशन होल्डर ओरखरबा सिंगिदमक फेलिसिटेशन सेरेमनी अमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर सोरा बाजार पांगथोखरे हारिबा फेलिसिटेशन सेरेमनी असि हंदकी हायर सेकेंडरी एग्जाम दा 13th रैंक लौरखरबा MD मुकम्मल अपोकपा MD यूनुस खान अमदी परिजन फुनरई मखा लेकाई दगी फुनरई मखा लेकाई 18th रैंक दा मोहम्मद आसिफ अपोकपा MD अयुजुद्दीन शाह अमदी हुस्ने बेगम कुनसुबा रैंक ता माइपाख्रबा अरिबम दिनेश अपोकपा MD नुरुल इस्लाम अमसुंग जहानरा फुनरई अवांग लेकाई हाइरिबा मखोय अहुमदा अचंबा होली कुरान शरीफ मोमेंटस अतई खुदोल कया तमदुना फेलिसिटेट तौगी अमदी मखोयगी मामा मपा सिंगबुसु असम खुदोल सिंग तमखी हाइरिबा थोरम असिदा जामिया
Rahmani Swaragi founder principal amadi vice president Jamiat Ulma I Hind Manipur Alhaz Hazrat Maulana Abdul Haq Kasmi Anjumana Nasrul Islam Swaragi president Alhaz Maulana Mujibur Rahman Jamiat Ulama I Hind Swaragi president MD Janab Khan All Sura Cornic Committee gi President ML Zulfikar Alam Sheikh Khamanipur College gi Assistant Professor MD Abdul Salam Jirbam College gi Assistant Professor MD Nur Safi Palen GP gi ex Pradhan MD Mukimuddin Amadi Kaksing Jila Parishad ki ex Upadhyakshya Swara Village Authority ki President MD Nazimuddin Amadi atai miyoi kayana mathang sina President member Amadi MD Nur Safi Assistant Professor na angang sing ga interaction taunaki Alhaz Hazrat Maulana Abdul Haq na hai lairik tamba matamda thamoi sengba amadi wazagi thaugalon discipline kedaunungda kaidaba amadi ima ipagi ahalamangi thaksi khaksi naina jana chatuna namaz thadana mapugi duaga loinana matam mangdana ba target ama thamlaga kan honorabadi soidana mai pakani amadi tungtarakpa punsi dasu awang bathak ta mai pakhan duna samaj gi laibak myam gi seba tawang ngaman bisanu haiba mamal yamla wafam kya su thamki aroibada ceremony asi president MD Nazimuddin Saim na mamal leiraba satru singh na tawgadaba mama mapa singh na tawgadaba atai hiram kaya mukta wafam kya thamkiba loinana Alhaz Hazrat Maulana Abdul Haq Kasmi Sahib ki dua ga loinana mai pak na ngasigi felicitation ceremony do loisin ki Kaksing Ithai Committee Kaksing na sindana Kaksing Ithai khongi nak yet singda napihda kapagi thabak laklibat thasi ki tang trama thoi numai ni ki ayuk pung manga ka makhai ta badi horgani haina Kaksing Ithai Committee ki secretary ki Serol na founder li Serol sida palibadi Kaksing Ithawai ni haina riba Ithai khongi phem asi khudong sada ba kya na matam kya semba saba yadabagi maram na asuki matik soksin khrei haukibat me gi tang ahumda phamkiba committee gi general body mifam na laukiba ware ki matung ina khongsing napihda ka na ware laukibani makha tabda yamna ka hena soksil laba saruk sing tengna bhona gani hairi Bar Council of Manipur ge Sentang Makhada Thawal District Bar Association na sinduna legal education program ama ngasi Thawal District Court Complex na pangthokre Thawmaduda Bar Council of Manipur ge executive member MD Khalid District Bar Association Thawal ge President KS Arun Kumar Bar Council of Manipur Legal Aid and Legal Education Committee ge Chairman Koizam Madhusudan Singh amade Bar Council of Manipur Privilege Committee ge Chairman Asangbam Jagjit Singh na President member singoina saruk yaki Thawmaduda MD Khalid na professional ethics haiba hiramda amadi Asangbam Jagjit Singh na rules of law haiba hiramda wangangki Thawmadugi nungi warol pibada Koizam Madhusudan na hai Tha amagi ahanba amadi aroiba thangja numit khudingi legal education program asi pangthoknaba Bar Council of Manipur na kan honaduna laki sengi khudongsa da khara leibadagi pangthokpa ngamdan lerakibani lengakta fan khara happy naba hajarubadagi budget ta fan khara happy rakle hojikki oinadi phangdri adum oinamak legal education program asi tangai fadana hodokpani lawyers singda professional ethics amadi rules of law gi matang asi khangan ningbadagi ahan bagi oina topic asi da pangthok pa hobani makha tana tongan ba topic singda legal education program asi pangthok khigani haike city legal seminar legal education program se pangthok ko bana jat other topics se professional ethics sida apoi ko board meeting officer na anali matlab video presentation program adigi service training the simple act to apoi hai once advocate apoi 3 years degree ko 5 years degree pass out ko once I did the professional interaction program ji apoi level Thawal District ki Karimbi Kokbe Lekai da leba Sintha Club nan ki nauna saba building ama hono matung ina ngasi sangadra myam na khusina kre ngasi club sangabada aduda social worker national award khetri mayum priyobatana athobe mithong Sintha Club ki president Sarang Them Siam Kishore na Thoramapu Restaurant
ट्यूटोरियल कैसामपाट के साम लेकाई की मैनेजिंग डायरेक्टर खुमनथेम नरसिंह अमदी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक थौबाल ब्रांच की मैनेजर नावरेम रामेश्वर अखनब मिथुंग ओइना सरुक याखी सोशल वर्कर नेशनल अवार्डी खेत्रीमियम प्रियोबटना क्लब की फिराल सिंगतुना अमदी रिबोन कक्तुना मियाम क्लब बिल्डिंग खुसिनबा अदुगा मरी लेनना क्लब असिबु साबदा थौदांग लौखिबा मियोय सिंगदसु असम खुदोल पोसिंग तमदुना इकाय खुनबा उतखे Integrated Teachers Education Program ITEP की मतंगदा sensitization workshop अमंगसे मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोर्ट हॉल दा पांगथोखरे यूनिवर्सिटी असि कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल अमसुंग एसोसिएशन ऑफ मणिपुर टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना सिलगा पांगथोकपा वर्कशॉप अदुदा मणिपुरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र यूनिवर्सिटी असि की स्कूल ऑफ एजुकेशन की देन सु ओरिबी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE की ईस्टर्न रीजनल कमिटी की मेंबर प्रोफेसर प्रेमलता अमदे NCTE की ईस्टर्न रीजनल कमिटी की चेयरपर्सन प्रोफेसर दिव्या ज्योतिना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह सरुक याखी स्टेट की तोान तोान कॉलेज की लाप ओजा सिंह सरुक याखीब वर्कशॉप अदुगी मतंगदा प्रोफेसर प्रेमलता माइस्नाम हाई इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ITEP असी NEF 2020 गा सागोनबा यामना फबा रिफॉर्मेशन की प्रोग्राम अमनी हायर प्रोग्राम से इंडिया पुंबदा लेबा हायर एजुकेशन अमसुंग टीचर्स एजुकेशन की इंस्टीट्यूट हुंफुगमरीदा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCTE ना रिकॉग्नाइज तौबत ngairi मसिदा मणिपुर याउदे अदुमकपु मणिपुरदा ITEP असि रिकॉग्नाइज तौनबगी दमक ममांग गी सहीदा एप्लीकेशन थाजिनखिबा लेखरे हौजिक प्रोसेस त लेरी ITEP की मतंगदा मणिपुर की खुदोंग सादबा अमा हायरगदी NCTE दा मणिपुर की मिहुत अमता लेतबा असिनी अदुबो NCTE की ईस्टर्न रीजन ना कोनबा स्टेट अयामबगी दी मिहुत अमम लेनखरे मणिपुर की NCTE दा मिहुत अमा लेतबा असिना ITEP की थबक थौरम सिंगदा सिंग हौबदा मथौ ताबक क्राइटेरिया अमदी अतै अवार अपा सिंग मेंशनबा होनबदा अवाबम ओइरी मरी लेनबा ऑथोरिटीसु NCTE दा मणिपुर की मिहुत अमा थमनबा हाइजबा लेखरे अमरोमदा ITEP असि मणिपुर की हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट सिंगना खंगबगी सांग वाटली ngasi पांथोकलिबा वर्कशॉप असिना सममनबा अमदी खंगदबा पुनमक निंगथीना वाखल तहनबा ngamgani थाजै हाइना प्रेमलताना मखाताना फोंदोके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव याउद्रबनीना मोय गेप अमम लेरे अदुगा सेकंड सोपोस नोटिस सिना 15 डेज नि सिदसु हाई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव याउदबा सिना याम थिना खुदोंग जादबा कोई मणिपुर की ओइनादी चैलेंज अमा ओइरे अदुना ngasi gi famliba mi fam haibadi akoi sensitization program asina asuki masigi award apa bridge gap se mention mangamgadra haibadi thajabado thamjai इरेमगम नलिनी देवी ने इबा मणिपुरी राज कुंज राज हाइन मिंथोनबा लारिक अमंग असि हाउनबि मतुंग इना मणिपुर प्रेस क्लब की लोकताक हॉल दा फोंख्रे डांस म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर एकेडमी संगोनमन सलाम लेकाइन सिंदुना पांगथोकिबा लारिक फोंबगी थरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रो मणिपुर स्टेट कला एकेडमी की सेक्रेटरी सुनंद थोक्सोम अमदे मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर लोरेंबम सुरजितना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी थोरमदुगा मरी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रोना फोंगपदा ngasi गुरु इरेंगबम नलिनी देवी ने इबा मणिपुरी राज कुंज राज हाइन मिंथोनबा लारिक असि लमदम मसिदा हारदगी पुकई साउना लरेक्लबा मणिपुर की संस्कृति कल्चर अमदे नाट की ओइबा कयामा लारिक असिदा मयक सेंगना इदुना यावरी लारिक असि लमदम मसिगी ओइनदे अचौबा एडिशन अमा रासलीला से मणिपुर दगी हरफम ओइद्रबसु इंडिया की तोगान तोगान मफम सिंगदा रासलीला यामना पामना सानरबसु मखोइना सानरिबा रासलीला अदुना क्लासिकल ओइदबा अमदे मणिपुर सानरिबा रासलीला असना क्लासिकल ओइना सानबा असिना ताकली मदुदे मणिपुर की नाट अमदे सानबी असि इंडिया की मफम खुदिंगमक तगी खेनबा टॉप टॉपा मो अमदा सानबा असिना मणिपुर दगी हरफम ओइद्रबा मणिपुर की रासलीला असि मालेम की मियामना यामना पामना येंगनरी मसिदा नतना मणिपुर की रासलीला लंदम असिगी ओइबा फिजोल अमदि तोगान तोगानबा सलोन अमा उत्पा ngamba asimak aikoina sauthok saningai ni haiba wafamsu phongdoki
बुद्धि मंत्र त्रिपुरा भी का मसी तंबी दना कोतना जगोई से मसी तौरी से मसी तसिंग मुक्ति मधु ओके लेबम याम सिंग जी अकोगी लोइब खंबन नाय नति मणिपुरी कल्चर से अदु अइन थमजनिंग वफंदी मणिपुरी की राष्ट्रीय अखोगी लमदम सिगबा फिजियोल दनि खंदी अकोई ड्रेस दनि खंदी कॉस्ट्यूम जेसिया खोरकपम इबा A Quail of Madness Haiba Larik Ama Kaisampata Leva State Central Library Auditorium da Honoi Matungna Form Cray Patriotic Writers Forum Manipur Sindra Pangtokiba Larik Form with from Adula Manipur Language Advisory Board Site Academy Manipur New Delhi Convener Professor Rajan Tujamba Patriotic Writers Forum Manipuri President Naurabam Kambaluang Site Academy Awardee Sir Santiam Site Academy Translation Awardee Salam Tomba MFS Finance Officer Tribal Affairs and Hills and Manipur Technical University Dr. K.S.S. Imokanta Impal College Former Principal Dr. Marangtem Priyavatana Athoiba Mithulen Singh Oiki Thromaduga Mari Lenana IEB Jesia Khorakpam na Phono Kibada Sahi Nauringai Matamdagi Hauna Mahagna Lairik Iba Saite Gilam Asi Yamna Pamjaba Oiraki Amadi Mahagi Wakalon Asi Darida Itokpa Duna Saitagi Lamda Sangsinduna Lakbadagi Lariki Mamingda Quail Haiba Wahayasi Sinaraki Mahagna Saitabu Pamjariba Ngaujariba Kaya Amadi Mahaki Kangjaba Singh Miamda Kanganbada Lariki Mateng Lowani Sering Kaktanatana Novel Su Irakpagi Wakalon Lay Mahaki Wakalda Lakba Darida Itok Liba Singasi Larikoina Pongdokpa Yabagi Tazabalay Angang Urgi Matamda Asumna Larik Polkani Haibagi Wakaldi Layrude Adabu Mahaki Wakalda Kari Layba Atopa Singi Wakalda Kari Pawa Haiba Kuding Itokpa Sing Adu Larik Oina Pongdokpagi Tanja Lakpa Si Harawa Pawi Miam Nasu Support Tawduna Ponging Thot Haiba Wakam Pongdoki Layrubabana Hujik Pongakpa Matamsida Yam Harawe Hanboy Begi Kaisu Pakajai Mayamna Pabigadra Pambiwadra Haibigisu Ado Shmaina program Masilaga Manipurdagi Shmaina English literature Mapong Bokot Bas Haringda Ibahibase Am Harawi Matungda so Bishnupur Assembly Constituency MLA Governors Control Zamgi Miyang Makada MLA Local Area Development Fund Gi Senpamna Assembly Constituency Asigi Manung Sanba Ka Posang May Lekai the Sawa event though Nongalima Community Hall Amadi Ka Posang Mamang Lekai Ward number 7 the Saba Sri Sri Radha Raman Sabhavana Mandap Hono Yatung in a MLA Governors Control Zamna Sangatuna Ngasi Miam the Kusina Kre event though Nongalima Committee Amadi Sri Sri Radha Raman Mandir Committee na Sindra Pangto Kibas Sangabagi Thromda MLA Governors Control Zamna Phono Kibada Miam Bihuni Haiduna MLA Oina Tagat MLA ni Hainak Kanbi Bagi Mahuta Aikoi Kuding Magna Wakala Mata Oina Pusim Nadana Kungang Laikai Sakut Naba Puna Hona Minerbadi Maduna Hena Development da Kumang Saupsin na Satpangam Gadi Mapu Assembly Constituency Asigi Miamna Miam Mihut Oina Matam Sangna Tagat Pregle Adu Mahagna Miamna Pamliba Tahoning Liba Tabak Kudingmak Government Gi Oiba Limitation Laibana Tabak Loinamak Tawangam Dabagi Mahak Sunwai Tabalay Amadi Mahaki Maikaidagi Angam Batakta Honaduna Walhoriba Tabak Thoram Singh Pakatnaba Honagani Haiki Level Sakar, so we can give a Sakar, Marama, give a Sakar, so Magi limitation number, Magi Akana Bobam, Labor, same to Gilanda, seeing the other development of Wayana, Adu, Bale, Dunakoi, Mayam, the head palm, Kotu, Sam, the Samatumba, Mamandava, Duinamaka, and I want to Nigerova, so Isa was a public, Mayam is money heavily. That's it for Tazo, so I haven't done MLA Singh Sahi of the Piriba Local Area Development Fund Dagi Sada Humudra Dagin Marfu Pawa Constituency Miambu Santok Lambi Lehenbada Tabak Sing Lehenabagi Sabak Sing Pangtok Pakat Nabagi Tabak Tadaba Matok Tare Haina Mang Impal Assembly Constituency MLA K Robindro na Pondokre Wafamasi Impal West ki Usiwa Mamang Lekai da Naunu Saba Ibudo Pakangba Community Hall Sangabagi Thromda Mahang Haikimani Thromaduda MLA Robindro na Makata Aduna Manipur ki Pak Sariba Lam Saruk Asidagi Maitai Singna
खुंदाबा यारिबा मफम असी यामनते लैरिबा मफम खरा असिसु तोंगान तोंगानबा कंस्ट्रक्शन कया लेपतना तौरपना चिंजाक पुथोकपा अमदी सेमिटलोंदा अचौबा अहोंबा लाक्लै असिगुंबा फिल्म कया असिगी येंगलगा एमएलए सिंगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड असिना क्लब बिल्डिंग अमदी कम्युनिटी हॉल सिंग साबगी महूर्ता सेमिटलोन लैबा याबा थबक थौरम सिंग सेंगतपदा ओइना माई ओनसिनबगी मतम ओइरकले हाइखी अमरोमदा मैते फुरुप असि खुल खुल लेकाय लेकाय द लैबा कम्युनिटी हॉल नत्रगा लाइबुंग सिंगदा था अमदा अमुक पुंदुना वा तानबगी तंगाई फदबा लै हाइबा वाफमसु एमएलए असिना फोंदोखे Program bagi Malaysia macam dah kau yang nak tapi cakap dia coba kau akan cakap ni tahu tu kerja hai bagi istri mai kau kira dia bagi kau ni bagi apa kau dia kerja dia kau semua ai ni siapa ni cuma nak ni macam lah ni mau kau itu kemana nak kamu segi harus segi kau hendak kau jadi tahu tu tapi kira ni kau itu kau mana ni kau jadi apa LinkedIn mana jadi hari itu तदुबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की फाइनल इलेक्टोरल रोल थोक्रे हाने लेरबा वोटर मसिंगदगी वोटर यांखई मंगा कक्थरब मतुंग अनोबा वोटर समापनगा मरफुगा माथोय हापसिनदुना वोटर मसिंग लिसिंग निफुगा निपान चात्रुका मरफुगा निथोय सुरे मसिदा नुपा वोटर लिसिंग अनिगा चामरीगा लिसिंग कुनमरीगा चामरी हुमुद्रा अमदी नुपा नुपी वोटर ना लिसिंग कुनमरीगा सनीगा तरागा निथोयनी पोलिंग असिगी पोलिंग स्टेशन मरफुगा माथोय लेरगनी इलेक्टोरल रोल गिदमक्ता थगत खिबा मियोय सिंगना पेनदबा लेरबदी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नत्रगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दा अपील तौबा यागनी हाइना मणिपुर की जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रामानंदा नोई कापमना फोंदोरकले वाफम मसिंग असि लम्फेल लेबा चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउमी सिंगा उनबा अमदा फोंदोखिबनी मांग मखा ताना हाई हिरम असिगा मरी लैनला पॉलिटिकल पार्टी की ओइबा मीटिंग अमसु फमख्रे फोंखिबा इलेक्टोरल रोल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की माइकैदगी पॉलिटिकल पार्टी सिंगी खुत्तसु खुसिनखरे हाइबा वाफमसु फोंदोखे करेक्शन तौबसिंगसी यारोगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाइतारे यानो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओइबनी करीबा मसदा पेनदबा ग्रिप ओइबा हाइतारे दुम लेबिरगदी मधु कोगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नत्रगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दा अपील लमा तौबा यानी हाइबा मसिगी प्रोविजन असी कोगी मीडिया की चिन्नाव सिंगे पथांगदा कोगी तदुबीद लेबिबा वोटर सिंगी माइमिट ओइनबा मखोगी नातोंग योकिनबगी मधुगी अपील लदु कोगी सी ऑफिस की माइकैदगिसु तौजरी हाइबा वफमसी मयामदा थंजरी ngasi Imphal East lamlai kendragi manung chana leiba singnung kok awang sing gi singburoi tamburoi gi office ta kanglei farmers welfare society singburoi tamburoi amasung agriculture department government manipur Imphal East na punna sindra nomagi oina chakhau thabagi training program ama pangthokhrei ngasi gi training program aduda kanglei farmers welfare society gi active member akozam Surchandra MOVCD की नोडल ऑफिसर कोमन टाबम निमाई चांद एग्रीकल्चर ऑफिसर लाइसरम सनातोंबा एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट W निपेलना मिथुंगलेन सिंगोना सरुक याकी ngasi ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा सरुक याकीबा नोडल ऑफिसर KH निमाई चांद फोंदोखिबदा कांगलाई फार्मर वेलफेयर सोसाइटी ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमा डिपार्टमेंट का खुसमनरगा पांगथोकनी हाइना खांगलकपदगी ngasi मफम असिदा चाखाव थाबगी अवेयरनेस प्रोग्राम असि पांगथोकपनी हौजिक मणिपुर फंगलिबा ब्लैक राइस असि अतोप मफम सिंगदा फंगलिबा चाहाव मखल असिगा मानदबा अमसोंग मणिपुर फंगलिबा चाहाव असिदा हक्सांग द कानबा कया यावना हौजिकती मपान लमगी मियोय कयाना लेप्तना डिमांड कया लाकबदगी सांग नाइने पीबा ngamlaktabdagi तोंगान बा कॉन्ट्रैक्ट फार्मर कयागा पुन्ना थबक तौमिनदुना ब्लैक राइस असि हेना पुथोकनबा होनबनि हाइरसु फोनोखि ngasiगी नोमगी ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा सालो सानुंग हैप्पी लैंड सालो सिंह लैकोई सिंह नुंगोई तोंगरई विलेज ना सिंबा खुल निपाल की फार्मर के हासु सरुक याकी ngasi ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा सरुक याकीबा अमसुंग मरि लेनबा लौमी सिंगदा सखाव थानबा फौदिसु लेमने यंथोखि मरि लेनबा से सांग सिंसु लौखटखि ngasi थ्रोम अदुदा फार्मर्स समना करमना माई पाकपा फार्मर ओइगनी मतौ करमना कानबा लौगनी हाइबगी मतंगदसु अखंग अहि क्याना वा nganखे
Andhra Pradesh ki tongan mafam singda akhak araw amadi akan nong nungsit yauna nong kan subadagi yamdra miyo ni pan sire miyo tare khakti braja tarak padagi aduga sahi tara surwa angang mana Krishna district ta u turak padagi nanduna sivani haina officers na phono ki Krishna is Godabari amasung West Godabari district singda no haitabagi mahi marong kaya mangan tahan kre phau thaba labuk ekar lising yang khai lapu thaba mafam ekar kaya Awathabi amadi sujak thaba mafam singsu mahan thang kre hairi weather gi alerts leirbasu authorities singna matik saba arrangement sing tawang amkide haina labuk sing sohal laba lomi kayana nungai taw phonukhi nong khwaidi sangwang na takiba mafam na Kakinada district ki Kajulur da ngarang ayuk pung dipan makhai dagi nungdang pung 3 phawda millimeter chama yona nong taki home minister Bagalapuri Anithana Disaster Management Agency police officials sing amasung character sing da war footing da thabuk lokhatuna war miyang mating panaba khan khre hairi Perugi mainamada father proper music numit ki ani thamlambadagi mi itrahum loi sina leram thena khre makhoi adu Peruvian mining company gi gold mine amada thabuk tawbani mafam adwai da ain kaina mining tawsing thingnunaba thakibani adubu makhoi criminal gang amana father pukhraga hostage oina mine shaft amada thamlakibani kidnapper singna makhoi gi imung manung singda kihanbagi se sang kaya su thajin ki hairi Thabuk suba mioi lising nipan tawa company aduna warol ama thokna police na illegal mining singbu thingnaba matik saba thabuk lokhatte haiduna nungai ta phono ki mafam aduda hingsa gi thabuk toina thoi hai ki sana puthokda Peru asi malemda khwaidagi yamna puthokpasing manungda ama oiribani sahi amada ton chama hena puthoktuna malemgi sahi gi supply gi sada mari di Peru na puthoi hairi sanabagi pauda Nasidagi Hauduna Thasigi Nipan Power Marini Sum Satagadava State Level Annual SNA Sports and Cultural Meet 2025 Nasi Tiger Leva Sai NERC Athletic Track the Hodokre Train Nurses Association of India Amadi Student Nurses Association of India Manipur State Branch Sinduna Pangtokiba Pangtokadava Sports Amadi Cultural Meet Hodopagi Thorum Aduda Bavina Hospital Amadi Bavina Diagnostics ki Chairman cum Managing Director Thangjam Dhavali Youth Affairs and Sports Government of Manipur ki Director Dr. Veto Mangbam INAI Inai Manipur State Branch ki President N Tangbi ACME Fertility and Health Care Center ki Managing Director Dr. James Elangbam Amadi Sai NERC Imphal ki Nodal Officer Laisram Samityana Athoiba Mithunglen Singh Oina Saruk Yaki Lonina Manipur ki tongan ba mafam singda laiba Nursing Institute puna kuntra romdagi lakpa Mahiroi Singna tongan ba masanada athoi hen tanagadori amadi ngasi sports amadi cultural hodokpagi ahanba oina competition adu saruk yakiba Nursing Institute singi oiba mass pass competition amasu pangthoki From aduga mari lenana Train Nurses Association India Manipur State Branch ki President Naurem Tangbi na phonuki bada Nasidagi Hauduna Thasigi Nipan Bhava Student Nurses of India gi makhada national level gi thakta sahi khudingi pangthokpa natana sahi ani lerga pangthokpa sakhonaba amadi cultural gi oiba Nursing Institute singi Mahiroi Singna athoi hen tanabagi program amani adum oina Manipur da program ase sahi khudingi pangthoktuna lakli loinana mamang sahi kharda lamdam masida thokliba irang asina maram oiduna nithina pangthokpa ngamkhidrabasu Handak sayi asidagi mapung phana pangthok nawa kan honari amadi competition asida saruk yariba nursing institute sing asina magi unit level da athoi hen tanarba matung madudagi khangal laglaba makok mathang tarakhraba sing adu amuk state level thakta athoi hen tanaduna madudagi khangal laba Mahiroi sing adu India gi manung lairiba apunba state singdagi lakpa institute singi Mahiroi singna December gi Tang Maridagi Hauduna Taruk Pava Maharashtra Pune da Pangthokadoriba conference da Saruk Yarugani Hainasu Phongdoke 430 the Maida Jari Habidi, Puni Manipur
अखोई नर्सिंग की हायरगा कैटेगरी से अखोई एनएम की चाहिए अनि की कोर्स चाहिए अहू की जेएनएम की कोर्स चाहिए मरी की बेसिक नर्सिंग की कोर्स अदु बेसिक नर्सिंग पास तौर मतुंदा नत्रगा जेएनएम पास तौर मतुंदा पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स हाइसु अखोई चाहिए अनि की अमुसु लेजरी अदु एमएससी नर्सिंग कोर्स एदु फाउर लेय अखोई मणिपुर सु अखोई याम नोक्तरे हाइजरीबा अदु हाई बसिंग की कैटेगरी मैम से डिफरेंट माई कैनोसी की खंडल चली हारगा तुमाइना अखोइना पांथोक जबा प्रोग्राम नि अदुगा मसी की कांगलाई येलहौ सेंगाक अमदी योरबुंग यूथ क्लब ना सिंधुना योरबुंग हाई स्कूल ग्राउंड पुनः टीम कुंथ्रा हुंदोइना ग्रुप निपान ठोकना खाइदोक्तुना चथगदवा फर्स्ट स्टेट लेवल 9A साइड ओपन विलेज वाइज सोशल अवेयरनेस ट्रॉफी 2025 ngasi हौदोखरै फुटबॉल टूर्नामेंट हौदोपगी थरम अदुदा सिविल राइट्स एक्टिविस्ट निथौ खोंजम थानिल योरबुंग विलेज डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट सगोल सेम इंद्रजीत सेक्रेटरी सगोल सेम जितेन योरबुंग मेरा पाइवी लुप की प्रेसिडेंट युमनाम नाउबी योरबुंग इमा थंबाल लाइरेंबी नुपी काउंसिल की सेक्रेटरी ngarangsbam विद्यारानी सोमबुंग जीपी की जिला परिषद युमनाम इबोहल कांगलाई येलहौ सेंगा की प्रेसिडेंट नोंथोंबम सनाहल योरबुंग यूथ क्लब की प्रेसिडेंट लाइटोंजम पुनसिबा मैतई सोमबुंग ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन निथौजम धनेश्वर बीडीओ इम्फाल ईस्ट 1 सगोल सेम इंद्रजीत अमदी लमलाई पीएस की ऑफिसर इंचार्ज एस ट्राइफेना ना अथोइबा बेथुनसिंग ओइना सरुक याखिबगा लोइना तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगना मखोइ मखोइगी नाट के बजगोइ सिंगसु खुदोल तमकी लोइना ngasi टूर्नामेंट असि हौदोकपगी अहानबा मैच ओइना पुपु पुंगदोंबम अमदी YSC लौसांगखोंग अनि ना अकन ममोंगदा लंबा तौनु सानखिबा मैच अदुदा YSC लौसांगखोंगना पुपु पुंगदोंबमबु पंजल अनि अमदा माइथिबा पीखि Sheikh Babu Masa Memorial Trust na sponsor amad tauba amadi All Manipur Football Association sinduna punna tim taraga nipan saruk yaduna group ani thokna khaidoktuna lamlong artificial turf ground sathariba ani suba Premier League 2025-2026 ki ngasi sanikba match ta SU Sangombol amadi ASU FIIFA mau anina akan mongda lamba taunaduna sanikba match aduda SU Sangombol na ASU FIIFA mau bu panjal ani sunoda maitiba pikhrei loinana league asigi hayengi match waina nungthil pung ani makhai tabada matamda WAFA wangoi amadi IYFC Imphal anina lamba taunragani hairi हौजिक अरोइबदा मरोइ पाउ अमन पिजरी लोकसभा की MP अमदी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संबित पत्र ngasi इम्फाल थुंगलबा मतों सरसामपुर सत्तुना MLA उंगजागिन वालते अमदी M खौते उनखरे लीगल एजुकेशन प्रोग्राम अमा ngasi थवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे Integrated Teachers Education Program की मतंगदा वर्कशॉप पांगथोखरे लोइनना नमित मरीनी चथगदबा स्टेट लेवल एनुअल SNA Sports and Cultural Meet 2025 ngasi हौदोखरे ngasi ओइनदी इमेज पाउरम संदोक सब मतंग असलोजरे मियाम अमुकना खुरमजरी